Waray daw na mo monitor in potential nga oil spill iton Coast Guard District Eastern Visayas. Hakadagatan nga sakopan barangay Balik 4, Lavezares, Northern Samar. Mauman ni iton paglunod iton MV Jerlyn Katnes. Gindumara iton monitoring, mauman iton insidente. Agod mapanginano ang posible traces in oil spill. Ngan maging kausa gihapon iton pagkamatay iton mga marine animals. Nasumpay gihapon ini, nagpapabilin nga missing an usa nga crew member han cargo vessel nga MV Jerlyn Katnes nga nalunod mao nga kadagatan dan Lunes kundiin 13 ha 15 nga mga crew ang na-rescue samtang usa naman ang gincompare mga patay. Mahuman makitaan ang patay nga lawas ni Habiri. Mababaruan mga kabrigada nga kargado. Kargado iton vessel hin 24,000 nga baghin semento nga tikadton ta San Jose, Northern Samar. Han maka-experience inihin makusog nga balod rason agod lumunod ini.